Ya, oke guys, kita lanjut lagi. Aduh, mohon maaf tadi ini live-nya mati sendiri. Ya, dikarenakan jaringan yang kurang bagus. Jadi live-nya tersendiri sendiri ya. Kita lanjut lagi ya di acara sesi pemakaman almarhum Sinsang Parinding atau Nek Marno di Bau Turunan, ya tepatnya di depan kantor Lembang Lembang Turunan. Benar kabau kaya. Nah, ini saya tepat berada di depan kantor Lembang. Sudah banyak tamu yang di dalam ini kantor Lembang Turunan. Acaranya tepat berada di kantor Lembang Turunan sana. Ke lokasinya dulu. Informasi lako Sobi nomor polisi DP 8414 Isen DP 8414 Isen abe ta ye sentido ye ta parkirnya del Kyoto talo DP 8414 Para tamu sudah Oke baik, masuk terus. menunggu. Oke, ada bosku di Semangat. di sana. Luar biasa memang kalau kameramen. Luar biasa. Adakah kata-kata hari ini? Tetap semangat, nikmati hidupmu. Nikmati hidupmu. Oke, mantap. Proyek gratis ini. Proyek gratis. Tangkas dulu. Proyek tangkas dulu. Para tamu yang sedang menunggu untuk rombongan masuk di kantor perempuan. Indah. Rawa mau faida di banyak yang bawa babi. Ya, Tadi betul mana itu punai? waktu babi mahal. Banyak yang datang bawa angkut saja karena banyak. Sekarang sudah murah jadi, ya lumayan murah. Jadi banyak babi sekarang. Banyak babi. Kami Lipogaw. Oke, kita tunggu. Sama nang kinasal o may TE. Apa din exit
Halo, kapan datang? Nah, Sama ya. Halo kan dulu maaf. Ada merendam kos 5.000. maaf Bu. Sa'dan. Woi, Pijel, kapan datang? Dikwayan Etia dari sana. Dikwayan Etia. Sini. Ya yang bintang mulai dari mana? Ya, tanah Perkalan pe bagian kue. Tapi ini dan kapai wae. Oh, ada bagian kue. Sampai depan. Ya, apa ini? Dapat hari? Iya. Oh iya. Sudah. Sudah minum kopi. Oh, apa mereka? Apa itu dipori? Adakah tiada? Mbak, Sisikin na ba? Ben, daw. Apa na? Sisikin na. memban naka. Oo na. Tangan na Kela lada naik kela. Dapat aku dipu. Kendor anu. Ben na kan itang. Bisa. Ya. Kita na, makaya di kampay. Kasih bang minta. Ya, ben gan do askya eh. Panna ya. Ya to le ben ne, to ta le ben pa. Banda na. Ben pa ta alam ko na. Le ben ne maya te eh. Ben ke bukan tiro. Kalan mo yun. Ben tinggal main kan po. Jangan pira pa.
bersin natumang sa ibi. Eh, salay ba kami basin na itong naman iri sa mga malang kamar o lang to. Nadaan na ni Bera kami sa. Ngayon nalatang na isiguro naman din. Sa kumpor ito apam nila lendo si i. Sa mga Par masaya di pemiloy ha. Weh, yo may Pwede din mapigil sili ito. Manasumutaw ni Ren pasilig ken. Tabe. Kolong ko, may kunatira to lang kapeling ito. oh, tempo ni di pemiloy len ko lumot sa kayan. Biluhay man yan ah. Tamu rambut. Wah, ini sudah banyak tamu yang datang tapi ini belum masuk di ada macam itu. Masih menunggu di luar. Belum ada yang masuk di belakang depan. Ya. Sudah banyak yang datang. Jadi masih menunggu rombongan. Oh, ares. Rapi-rapi kan rambut. Hai. Hai. Uy, jangan tuh sama Sagala TV. TV. Taliwa itu tuh mana? Natonton TV
Mana lulung minatirin daw nagpatahang bata. Oh iya. Sila na. Kaya mo kilipas ke maliman. Iya, karena memang identitas tayo. Identitas tayo. Mapendon naman dibuka dati tabi siya mo lagopi tararago gusola nasang pira-pira mo te baydo babangan iyo takpo akan do ya di porian ni tanga biasan de telu iyo alan ni pepori ni pori-poli iyo mi bulian ni tama ulu bak bodo sabatale mo misa nila mga puri bay tetang mlago teke tangami puri terlo. Ada buku di Miumi, Sumber. Tabe rokote tarampaka malakbina tetongkonan bamba siman rokote pangarampasan bulawan na
te kaisungan nanay tipas saregayang ate sangka la di rundunang bulo di Tete Malaya. Pakapana diong suleng karara na targo bulawan na barre na allo lalo sukandaw re na lindo na bulan. Tarugo bulawan na tungkunan layo ko lalo sukandaw re na kaisungan pa kalanduan di kasiri mata bubun na di kabanga tondon turunan na manda ma tetuka pa ma leso karuan na. Dawote panito disembang dawote landa siya yoka. Siang baralamba angga to pirandera bulawan na rebongan di dito pisapu boko borisandara na paran kayu-kayu. To sitara na katedandanan sangka. Siloloang tedandan palelean manda. Manda dia narara talang telepongan tondo ko sangka tilupi do tilangi lantepen lipuan Lembang. Angga barana kalando sola lamba pawanganan rara makamban. Bukutang si piaderan pada tiumba bak bana Lembang pada dolok pintu tuan lipu. Ulun nasalu enggok nawai matallo matampu. Limbong maalo to temo tasig lanti kulla dirande lulangan si panglola lamba te sulona padang pada hindek te matam na allo. Laki kuat abe rokkoriwan malabi tamas solana sang siman rokkoriwan malabi tangga mairi. Kongwa kolo bagan pongan sang ruang rinding bilean mokan sang tuke mananga banua kilangan palaur rundunang bulu aluk na tumen daun rangka lan telepongan tondok reke lompa kasale tanda tasikina tumenta bitaruno lan temangka bitari laum parendu rende bulawan na bukutang sepiadiran laum palulang bulang lara nara makamban roko tempale sulara na indi ada di rundunang bulu sangka tilupi do tilang ilangan di pakasale rengena pakana rokkoriwan malabi na nene mangana sangka tololo pangalentenan paniguan di pamulan nung tanang talang dandanan sangka lantai tangan na tondok kurang dukan bulu alak dandan palelean lantai layanan tua balok lipu tunggo kulau lili Lembang na padang rei turunan natarik kandiang galang anam botona nagarar kabulian masabu pakapanan nenek mangana sangka todolo pangalentenan paniguan tumiluy langit toloson di Batarang mendeme kapadangan nasi panglola lamba alu kesanda pitunna nene mangana sangka todolo pangalentenan panikuan domai banu waditoke digente tomeloy langi tolosun di Batara si panglola lamba aluk sanda sarato kumambay limbong mo kami nenek mangana sangka tasing mo kami todolo pangalentenan panikuan laki pak buang isandarandan laki pak golak isanda biringina kumoko din di manigi kisala tiranduki gilenda pasalo makiteng kay kalo bela natang kami pabalimbing kaluwa natang kami pa waka barimi nati dandanan sangka sangadina inang nenek mangana sangka todolo pangalentenan papanikuan nati pulau mo dandanan sangka di rundunang bulo sitaran kamu lepongan tondo kate sangka di Tete Malaya bandang siulang na sulapan dan lumbalayan na gitontong apasarir Korean nenek mangana sangka todolo pangalentenan panikuan tukumua nakamu orang nenek mangana sangka todolo pangalentenan panikuan laung kalau binatang salah kalau umbori binatang salah bori natontong silente beraran lasaule sila beran nalangang lamen buah balok kenden menta di paraya na pokendek di burana padang lantai tangan natondo na kolangan ni lumpa-lumpa na pa panaungan lantai dainan tua balok lipu tundo kumo na kikola susi mo akan nasang buku kada sang pati pak lelean di Palembang Korean tamas sola nasang untuk pemulangan mo kan may basekale lalimbong laung palulang bulang rara narara makamban laung palinduk renden bulawan na bukut pangasi piadiran laur rundunang bulu alu kuna temendaun rangka laun Tete Malaya sangka na tumenta bitaruno lang temangka bitari
Na tabe ta tumana rapat tali ngararak ta tali dan maya-maya suling bulan talangan lagi kambiasan tum sangararak ta taklati ramban tua ta reki lagi kabi redi bulan pagantian makaran ta tanggalan poli pak parayan ta tulung pasaka kalian rawan bataran mabes sulunan ta Maria losoyan ta butuh rarakna ta mate raruguna katongkonan ia metu sang situ sang tiang kerana siap buang agas tadi langit garampa sang situ sang tiang kerana ne agung pasar baru lampio sang situ sana ne tato lemo sang situ sana keluarga almarhum nenek tato pasang sang situ sana keluarga ne Depri pasang sang situ sana ne Rito pasang sang situ sana ne Randi Galembang sang siturusana Powira Lampio sang siturusana ne Aura Lampio sang siturusana Anis Lampio sang siturusana Papa Intan pasang sang siturusana Papa Intan pasang sang siturusana Papa Santi Makale sang siturusana Nenek Olit Bala Mengkedek sang siturusana ne Ampang Lampio sang siturusana Papa Alex Lampio Kote sang siturusana keluarga Nenek Aldo Botang sang siturusana Nenek Ardi Silanan sang siturusana Rusli Tanduk Langit Morwali sang siturusana Pawensa Mangada Tumanete sang siturusana Nenek Ganta Maridik sang siturusana Nenek Lia Maridik sang siturusana Nenek Tesia Pasar Baru Lampio sang siturusana Papa Freddy Makassar sang siturusana Mama Freddy Makassar. Ia betul salurara salubuku sang siturusana sang tiap karat tu mangga kita pesan tuk sangarara tadi menjadi kurang kada upu kita bingri di bulan pagantianan makaranta dama depan dumpul lelianan iko tabe toran indo toran ambe mairing sang tiap karat desak kaki di obangan tadi ketumpuran madinta batik katela ini. Thailand.
Iya, 10 karu apa ilang ada nih? Iya, yang kansis 10 karu apa? Ulah dibuka dak manikna indi tonggonan bamba. Ulah dikilang ampang pulawanna inde kaisuman. Dinai bendan rara inde adakna kabutuhan kula patunan masuk ya pulawan inde sangkana kalampunan nallo. Di panandini pada isong di batak di pagaluntuk ni pangarisan na paretallo buling na dia maraban na ngasiran na pandan siulang na natiumba raramakambang jaliba panalembang mengkara pabubutang si pederan jamai pentutuan lipong panggang na tamay taro kumulawan na tongkonan lalosukan daure na isu mento dikasiri matabubun na dikabang na tondon turunan na siang barang lamba si baru barana ang kata di paparan de na tondo ko dipotang dan napangalewa rendugu mema aduanin na mombongan galang daw te tando bulahan na Soinde rapatama pindaudi ia medundan lago mana lembang meru yang kaboro lago entu tuan lipu sanda kasalle medundan lago randan nalangi meru yang kaboro lago palele tasaile sule kada nene tata tiro tuara bisa randa dodolo di potodolo kada monda di benporian manda dau baru ada neta bisa binting di benalikan tali bangala dau tonggonang dodolota belanda ilaga senga iya senga inaga lain keto lain manuka tak delindona mengga iling tangombo pantari sana kena ulang kita may ulang rarana rara makambang kena perenden gi renden bulan na bukutang si piaderan magalima anarakabelan na makambang mo temebuan narampanang kapak manimpak mo tak binaba sulian nalo napo makambang mo takidan pia napo mamidangan mo semberal lotong mulu Tete manik tateng kata mate kamarintinan mengkara apa tamate kamadantenan rampong garaga sampe derang kumong mo sangat yang karan tangami tiro rika lako tangata pari kamatanta susi sarita to lambang tente darra atong norong susi to salehu tigembo mo tento gaung kumara Mami riga kiko kada lagi tule-tuleran ni Susi buntu lumingka Tane tema paro dia mai makamban na toma pasa masir lima napa na toma tamboan Tersiar rokkote lubakta disalisang kahon nisong sisulon rokkote darang paka di darang dan badelean makalima na tiumba pantarang na kena lepangan tondong mengkarapa pangtuluan na padangan tubalo tiumba padang dilang tiorili na golibas si ampang alunguran tatiran do limbo apa na padang disang Allah lili na bas setangana Ronan siang baralamba si barbarana Anggato di buah dari posina padang di sangorla di pemenang ngarana padang kabar yang kurla langana siayo kalambar ke si barung barana indi anak
pangluluan sangka pangosoran do tilangi turiang asalnya surenden untuk itu dia padang di makale to dia baseka tanah talu lembang to dia padang nangkan ale pengutindam to di poda tumuane alluang ina daenan natarik karunia sebuah bulu matua tokul lamang kadi belendo nanai benda na sulle gayangan na tanduku tata natunan langi solong tara pangana takiak basi amba bunga tung kasanganna iyumba dia mai padang adima akale iyumba bantaranak na angga to di pulu gayang na padang ni bengken de di pengarope binangan na lili basya dinna angga bantaranak na iya to sang pasir ni ta sang kalapan na to dolota sepong berani lamai padang dinarindi kau di petampo kalau na basyadina di benteng tangti bedon na lili padang di mengkendek ko tengga de no saw lili na padang di silanang tola lili na tondo to di po alug na di po bemali bemalina alug na din diri buntu bemalina sumbang datu sangkana para sai tondono to singko kan biar rara si salaman palungan bulan. That he's talking about that the name of the people, the name. Bangga bagan narakati yung badu kapang taranakan na parang There was to bring that is the randa langi pangaluluan na nila orang tiyong badu may niliin na parang adi morowan ito di parang adi mobali surara na parang adi Sulawesi di bobombo bulan na dahil andi sa lebes pagapagan na tiyong bakang taranakan na parang adi mangkasa pangaluluan na niliin na mambanagawa. Keren bajunya. Timbak duga pantaranga menatili penganton duga mengkara apa pangluluan nanti padang atua balok lanti lilik na anang botona sama paliliran na pulian masak tuh laki kuya sampak abah tingki motondok pangotonan Mario bagi sampak kita ulangan kita dan kita luriknya nah kendek kalau pada kendek itu atalangan pulang pada langan perayaan talangan laung kalau tangan lagi urik kalau sepak lindo na bulan limbong mo video untuk balarang nampak na kamarintin ang dasi mo video mo terang-terang tuyong na kamadatin ang lang tangkaw na abit garuga ang pulembang ideinan didodaikan daw rin mauli di matay lola di salak di igaya na ilindo tau lamin ang sitiro lindo darugo bulan na tenaw lalong lasi mangta berupa anggaman asariwat na tenaw darapang lasi pamato indo diyong kapurampang na si babat o karon yang diyong pelang barang bolu pagkapakan dalam palimbong kada sangku dalam patas isang pati udalayan gumo karampuan kasolanasan kakene nang talindo may langan ki ba udalolo kilang di mga utang kenesuan ki baranggang matalo kapo
Pamale Mira. Harus ya kiri kemudian aku. Aman, aman.
Di depan may didadan. Ang sarungnya dilepas koyo wong sakit wae. Aduh, Tabe wilayah Madanda.
potong kerbaunya ya. Hari Kamis ya. Kalau potong babinya ya setiap hari. Iya. Dan siapa? Bebas ya.
Laki ko lasusi mo akan nabating latin mo pasiruan na Mario kesiruay talambi ikiten ni dakaratoy. Kitong tong may katabi erok ko suling kararata. Mesiman penduan tole rok ko suling kararata makalima na ang kabalimbing kaluwa solalo ko tangkauran nanto di poparan din na tondok di potangdan na pangleon. Ang gato di pabukon na bawangin to di potarong ko na asik to di polongo na sindana. Siyo kalamba si marung barana salombe parelum tim pau nganan balu sudirapa. To tiranduk simbolong mani lokon loerara tumanda siyo kalamba si marung barana iyo balaran nampak tan salah suka. Kumalara ka diyong rantian tutang tindaura na diyong te. Garu ga ampulen bang disalisang ka di dalam dang palelean. Kikuatang matang may lalapatan damali na to raputan lang tang sidaman mata kalamban ang paway na pong tulak padang sakit di pamatuatan na koy na pong talong batanete di palimbong kosuleng kararata. Apalagi ko din na siya upa, tapaupa, paraya, tapaparaya na po pamuntutan at ipik kibatang di kalita na po kayag tang tilas sikiton doon to batanta. Laung tongkon niya loleko na umisungi kula sumulena. Tinao to di paturu-turu to mama do titang na sondong di paro reto liaga do titikutambin naman ang abanua. Na kikwasundon sang laweran ngupo sang lente pelaran la kumedengkan sang laweran to gumawa lator ronen masikan diyo masuling karara talamen tuara akan diyo tondon to batangta. Belang na tontong kita ndakana sa ina ni kisan datongan ni kami to maaraputal lang ang katomen punan na to kumuha to mengkakan siulang katang palambiran mengkedengkan si kadende katang paupuran. Susi kandika to salebo ulantang na langi den kanto gaun tu mararkalan parara na batara kitiko kaitang ponnoy langi ke kumarara kitang sundun di batara. Susira agana kita rome mase diyo suling kararata bentuara diyo tondon to batang tato kumuha mintu na katang palambiran katang paupuran. Allah bila katemay kada sang buku ti salaran dan lako batang di kaleta. Kiti pa mataling kung diyo tondon to batang tang makalima na temay solongan sepo tang mundisa tangan nampak tang pemarang pangalisuan na rantian tuyo. Tapurong ilangan unti makampon masere na sepo bundong dari kita siyok talip pangkailing na sere na sa palikalamani. Lola bilang ada ko kaya mukayo lang isulit kararatang. Pili ito gato ng bilang may karampuan boyo taon no ko matang siguro bayo seleta. Unis o mikitang si polo na munalusang kalama. Lagi ko aming tuna katang palambiran katang paupuran di ko da di katawan ni madiyong baten da takang kanan ni matu pe inawa. La bitang la tukinan lo sini tak sama limbang sa lubog-lubog kalamban ng timan ko dalayo kata. Sama din na kiulam di katonang padang kiung gete kipas sa parang matakali. Ta pator romen long bangi tondon nalarang tapasan bali ni pantidakan. Naman da asal mukatun malimting tanak karurungna. Ta tontong si pasare tamatang nga langit. Nenek la si pangluluang tanah parara na batara. Kumualin lupa tapo upa paraya tapo paraya. Napuang kita lang talo datang nga nalangi po samba patulalikan to masuwang nga to pawanganan laumpura kiway sang pindan laumpi kita na atak sang guli-guli tatontong masak kay mahilig manalinding masura nasang tatontong nariatan nun kada situro na salanan bisarami sabungan na tontong sang kutuban ni sang bukilamburang talanggang si popagun tuang rano nene si potak tayo kasale katontong silang na naman na nene si potak bumatoto nag-ebetuan lo para di-ebetuan talangan bulan padalangan parayangka langan laong kalau kang manalangi riki o si pakin donaila nabi ko kalita padalang rapat alin doon sa nakalilan sulisyo kata nakabiosan tungi nakauar dia sa parang pagantian ulawan. Iya batu katongkonan pamalintinan siap buang agas tadi langit katongkonan pamalintinan siap buang agas tadi langit garapa rapomen batu malik tutun kabarok lako siap pak nomarno lam pasundung ki katongkonan lalangan ki mesari alam unis mak kabunasane do alang letter C sinaruna katongkonan pamalintinan na bapak santi siap bapak santi yang memang kali men batu malik tutun kabarok lako siap pak nomarno katongkonan kamarintinan na ni Agung pasar baru Lampio men patumali tutun kawarok lato si bapak namarno
katong konan kamarintinan na Netato lema men patumali tutong kaboro lago si Bapak Namarno katong konan kamarintinan na Papaitan Pasar men patumali tutong kaboro lago Bapak Namarno katong konan kamarintinan na Ne Valen mga Pelampio men patumali tutong kaboro lago si Bapak Namarno katong konan kamarintinan na Pungwira Lampio men patumali tutun kaboro lago si Bapak Namarno katongkonan kamarintinan na ne Aura Lampio men patumali tutun kaboro lago si Bapak Namarno katongkonan kamarintinan na Papa Alex Lampio Kote men patumali tutun kaboro lago si Bapak Namarno katongkonan kamarintinan na Rusli Tanduk Langit katongkonan kamarintinan na si Rusli Tanduk Langit di May Morowali men patumali tutun kaboro lago si Bapak Namarno mintu rombongan turapo men patumali tutun kaboro lago si Bapak Namarno laun pasundong ki katongkonan langa mesalia languni summa kapunosane do alang letter D si taruk alang letter E nalantang nomor 20 selako 30 bisa si daruna katongkonan kamarintinan na ne Ampang Lampio umpakasal lerenge na umpabinti tanak sariri na tutung matang jasuru katongkonan kamarintinan na keluarga Depri Pasang Rabu umpakasal lerenge na umpabinti tanak sariri na tutung matang jasuru katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Nenek Tato Pasang Rabu umpakasal lerenge na umpabinti tanak sariri na tutung matang jasuru lalu pasondong ke katongkonan Indah Banua Maritim. Cek. Sidaruna katongkonan kamarintinan na Papaitan Pasang men patumali tutong kaboro lago si Nenek Namarno lata nomor 20 selko 30 bisa katongkonan kamarintinan na Nenek Oli bala mengketek men patumali tutun kaboro lago men patumali tutun kaboro lago si Bapak Nalani lata malantang 42 sel ke 40 talu katongkonan kamarintinan keluarga Nenek Aldo demi botang untan data sikira ramakaman toning bulawan ibu kutang sipeder lago tobalu tamalantang nomor 20 sel kota 30 bisa katongkonan kamarintinan na Nenek Ardi lo mesilana men patumali tutun kaboro lago Chandra ada lata malantang 90 sel ke 90 kasera katongkonan kamarintinan na Pawensa mangada tumanete men patumali tutun kaboro lago siapa pana Raquelo lata malantang 40 sel 40 bisa katongkonan kamarintinan na Neganda Damai Mariti men patumali tutun kaboro lago si Nenek Ades lata malantang 42 sel 40 talu katongkonan kamarintinan na Nenek Lia Damai Mariti men patumali lago si Nenek Ades tamalantang 42 sel 40 talu katongkonan kamarintinan na Nenek Tesia Pasar Baru Lampio men patumali tutun kaboro lago Raquelo tamalantang 40 sel 40 bisa katongkonan kamarintinan na Papa Freddy dia may Mangkasa men patumali tutun kaboro lago si Nenek na Noel tamalantang 40 sel 40 bisa katongkonan kamarintinan na Mama Freddy dia may Mangkasa men patumali tutun kaboro lago si Nenek na Ion lata malantang na si Nenek na Ion katongkonan kamarintinan na Nerinto Pasang tutun matang jasuru katongkonan kamarintinan na Randi lamay Kalembang tutun matang jasuru minto na talang pasundong katongkonan Indah Banua Marinti susi masangarera tabagan dian ang bulan tata temaning katen katama tataram kapani pakalua mengkerak patama telubak bani pamasang kak nalambi dan diburuti kami to di pungandang damai tetongkonan kada nade tetaratong tak ini lagi kami to di pungpongan damai di Bandung Poleliana apa tong kanung banan kada kabar rumpa kuliah bisa ramai masih kumotabe salah gara kabur kuring kira kalila ngadi pampang lako
si sonda si bukan mani sanararak kesimpulan makairi mani pak gantianan bulangka ampun ay mani di padolo nenek ay mani di paru di kota bet kita marah kun kotor romek loki iyo batang di kaleta masolasi tabe toranindo toranambe mairing sang tianggaran kiko tabe tabuk kayu lang musuling kararak katakok karan kaluden dari suman makarangka tadi berubela lako tuinan napadulang kita marah pudio pada kok tamanes sundul kalau kena upu pendaunan selama merampak laku kita masalah nasa. Akidul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Every ceremony depends how big is of the ceremony. Because some of the small ceremony they don't have this temporary for the receiving of the guests. Only that like the meal. Tinggal gelas. Cek. Iya, tonton neng karang tadi rabu ko na mainan ng karangkuan. Tonton do kaman karangin na to kita na dati bubangan na pan lagi bolong. Tulang palinduk batang adigalita rok dati ada anak katongkonan lantial latatin. Ya matu karombangan na siapa Irsa sangala alobe rombongan apa Pak Irsa alobe rombongan na keluarga almarhum Mande Tapi Pasar Lama rombongan na ne Bungin Tagari Debo rombongan na ne Elvin Tagari Debo rombongan na Pak Diel Tagari Debo rombongan na Bapak Alger Lantio rombongan na Bapak Alger Lantio rombongan na keluarga Nekoni Patua Leatung rombongan na Bapak Asanti Batualo rombongan na keluarga Nenek Etato Batualo rombongan na Nenek Kimbar Tamdan rombongan na Bapak Iker Tagari Debo rombongan na Bapak Andre Tagari Debo rombongan na Bapak Cinda Wasponda rombongan na keluarga Nenek Tira Batualo rombongan na keluarga almarhum Nenek Lembang Pak Roria. Iya ya nasa muda tuh kita na rarago ko lamengkara parang kote tarampaka di Pekalua lupa apa di Tamasangka. Rombongan kedua.
Iya, informasi lah kok kita salurara salagu kurang potong kon pulambangan temera nama kamban ng borong ang dukutang asitiadiran. Tutun ma tanggian suruh lah sitiro kami Bapak Arno sola Pongkarito. Tutole tanggian suruh lah sitiro kami Bapak Arno sola sa Pongkarito. Na may patunan lang ko sa Pongmarno, la sitiro kami sa Pongwira sola Pongkarito. Pengwira sa Lapong Karito, tumimbadong na lago sa Pangamarno, bago sa Nevenin, bago Kapalalembang Lampio. Tambahan rombongan pa sang siturusas sang tianggaran na si Nene Aksan Tumanete sang siturusas sang tianggaran na Nene Ardi Batu Pongripi Batu Alu sang siturusan na Bapak Alger Borong sang siturusan na Bapak Alger Borong yang menuntut tambahan rombongan para Wasaka Kalena. Mira. Ano ni Mira? Kepenuh. Satu. Jak pamali ko saya Allah. Jak takali tora masia. Anda mak misa ragandang. Nama kurungan rabombongan. Ia gandang nasang Allah bombongan basetangana. Ia gandang na talulembangna bombongan na sambah batulanikan. Si sonda umbati si solon mak rio apa tikwa gandang langgan mak talimawa kami bombongan ke lama itu botilan batini manna kami dika solatoda lori yoki laki potanda mani laki potodin kaborok lakotoma raputalam lakotoma kaponan nao angga to kombong kumara. Siane elembang salu Allah siambe enamarno batini manna kali dikka sola toda lori yoki kipo tua ka besu kipo bau lusang lamba tanda sang mane totoki lako siambe na marno sampai paraya padang di sangala ini pas setangga
Drama Toto kapalodangan sangalak titik suke pulawan kadatuan bas setanggana langan di borong-borongan mirip di tandung-tandungan Tatang ngana dulu telihit na kalepang leon padang di botok di patitanan limbu akpak kumula lagi gente bulian masak budoke makriu Torindingi barani padang disang Allah usal lidoke tanah matarik Allah parra panlulu makati keden tola palutu tombang keden tola pausa balatan keden ni serre lampung sumarong boni keden ni singgalung sumaku dan dari lambe inde padang dipotong bulian masak nanai nenek bakara rani toarlo anina nanai nenek landoa kapunna mangka di pelendu ma benteng matoto ma kambakuku lan padang di kalembang umpenandani batak-batak malu temi di pawirian mabomba di potolang jalan kada kumula tolang padang di kalembang tolang bamba batak-batak ladi saka raka baba ladi kara tui raka kunda ngarung komandana surah sisik salasana komando wilayah pertahanan bagian barat negara kecil Sangalna. Susirakan nalantian mo to temo lantia kula di rantena. Nalan dolan ni rantan lagi nalang kapataw na di kalelean. Terus si sulawan rukote ada na dirundunan duro unisun si sulawan diote tarang pakatiang panlen dotina. Hangga balimbing kalua solaloko tangkauran to di poparan din na tondok di kotangdan na panlen. Sitang mo ulon na salo sinong palalan kano naway. Susi tanedero membang pangalama paluningka. Susi sarita tumambang tinto matuto. Nalendeng ki oninna kumbukan kalang na salanan ki kamaran na isong liyang pangasapi pangrisuan na tanlulin. Limbang mahal mo temo kasilang tekula di randenulangan. Tibong kababa maning na tikilang pantarisan malabi na. Hindi karampuan boyo inan di pipalis utungga di pesisi kesiduanan. Nanay titimbo mo balaran nampak tang salah suka kumarara karantian tuyu tang pindaw. Kaladi ko tabi ikarapator rumorok ko daw ni sungo parayan. Angga kita mintu tolimbong ngorok ko de mubak ba di salisang kaadi darang dan palelean. Kalima na tanipan taranak na lipunantong daw pangaluluan na padang atuo balot. Di umma pantaranak na angga tadi mapalisun na umbo. Lamay li padang disangal na mengkara apa padang di lobe. Langan siyang baralamba si baru barana. Angga tadi bosuling bulawan na di botaling arara na padang disangal na. Pantaranak na puang pabungkurang paatendeng na marabia. Timba duka pantaranak na tadiyo tondok kalindro mula ng tanah kamarian kulak tondok umpuru malabi padang disombong poingko bulan padang ditampura. Nanay dendam tongkonan dua nay sungi malua pati humbang padang di batualo. Ang kapakan naraka melindo duka sandalindona. Ombo duka pantarisan matarahing na tompil jangan ni basya dinna padang di mengken di kutadaw pambata tiyang kana. Ihumba lang na hindi na padang di penglarian. Di gente bisa sang ramayan rame sang saapangan tong nisong itaram pangabulahan na puwang ang rigasi.
Mbak takirang do kulimbo apa nate padang di sangala kedukka apa na dilibas setangna. Angga pantarana kuna padang dileatung pangluluan na diliring daun nindo usapan kuah-kuah. Langan siang balamba si baru barana. Takirang do kulimbo apa na padang di sangala mingkara apa lamai padang di lampion. Di gente golibas ambang lumuran. Langan siang lamba si baru barana to di ba ari posi ina padang di sangala di pemanan ngarakna tondok kabar yang pula lilingi bontong mo tondok na nenek ni ko nenek ti ko tamben balat edang modainan na todolo ni potodolo apa dempi manita na lambi na inderhan dan di puduk kitang na deteng na tebokan lengko na lilaki lagi gua dako pagi dako ki mane sumpuro logona upo pendaunan. And dear, for ladies and gentlemen, for all of tourists or visitors who came from foreign countries out of Indonesia, maybe from Australia territory, from Europe, from United States of America or Uncle Sam, from all of people of society in this village, from the family of the funeral of ceremony, especially from son and daughter of the dead, want to say that so many kind here, so many the best attention and support. We have nothing to do the same to satisfy all of you, but so kind from enough just we say thank you very much. Once again, thank you very much for your visiting. God bless us now and forever. Okay, thank you for your visiting. Pasakin atau tumang palara atau tontong may patululan may pati te kalampan antara putang tito dolet tiken den tang tias kan kutu. Tali dan diong balaran nampak tang salah suka tatasi ke dia orang tian tuyo tang pindaura kana. Larangan tumak raputan langan katumen punang nao marindik pala makulang putarun ulang buang sang buku kada laupenan sang pati pakulelean. Kekumua karampuan tamas sulanasan kakendenan tangga mairi kitimang maumburan tang tiseno kikalak papalaya makalok tang koka. Na katuntunan tak kitimang makulolong kirande maalo tang kelesoan.
lako kita masalah nasang labi di parampo lako anak siuno tungkam di ito tidongo di dulu doke sang mai laun nindo karudusan sang ngayo kate Allah yan na mentong bagi de tumay ko na mi diok to mi patamen dete ditole ya tete tote dong tadulu masang mai laun nindo di sang kumama karudusan lami pamandapi mendete pangkambi na pende na pangkambi na pangtiwi na napataman dete latasi sanidu kasolonasa kumaten kana sara tote mote di ko kumang baki pongiti apa susi moto kapak dokon naulang kada situru kumaya te bongi nalang tak rana dia lagi pasalan rindik apa koden tu di padat kamolan kita ne kumaden tu di padat kamolan dari tengkana lama karudusan dako posisi nate ambil batu lalong do banua menulu kalambu nampak nari apa balla bahas sudigente pator rotamakula dari dako lakente kirek kete tongkonan dola dako tapo penulu saudi mi badong-badong ni nama kato kada turu kamo lataan ka domay tapalangan ite pentuanginan naman kato ni manen tinak bamba kolong na to terong karudusan bayam to di paperangnya lako kita pakola maparitan nurakan nikah ada tondok tang laki tengkai kalok yan na den tu batu tang silulu teki pokada ko tarampo ta pakalolo mantap.
Oleh penelitian Nampak maksud kan, Ran? Oh, nak tulis apa ketemu tuan? Oh, susah ni. Tahe mula yang boboki siman rara ati kayoki. Rambang kini. Lagi selamat siang. Oke. Selamat siang juga. Industro apa lagi? Buram om. Wah, masa iya? Mungkin jaringan tadi situ. Di sini bagus-bagus saja. Yang penonton lain ini, apakah memang kurang gambarnya? Yang lain apa ikut MLC ya? Pusing jumpa lagi, sudah bagus. Oh jaringan tak itu. Ini saya jaringan ke sini bagus. Pasti dengan aduktif pas tim itu apa dibuka kalau sudah sisa ya pada mubasir. Bagus di jaringan, bagus di jaringan di sini. Kalau buram-buram ya mungkin jaringannya kalian itu yang bagus. Di sini bagus di jaringan.
Oh, tak ada kaya. Lau bukan akan bati lau sabu kamario.
how many like months of preparation goes into it. Halo, Aswan TV. Oke guys, kopi. Tabe palisuan naneng deh kamarintinan. Siman tandan karuana inde kamadan dengan. Tabe bongbong bulana inde lantang kaula bi isiman panglisuan rara na inde garuga ampulemba. Kikuya tabe man kasaki si tiro lindo tamak raputan lagu pu siman to perupa tamak kapunan nau urun nang bulu adak na lembang. Punte di malangan dandan palilian na pentutuan na koni rara. Si pamatua indo diong kapurang pangan si paganuk karuhungan diong pelambaran bolu. Pagapataw po kiye untari may tenay sorongan sakya di pamatana. Uway na pong tula kepada nga sakya na pong mula daw. Tudi sorong pindan rok pagambaria malakbi kamasolanasang di kwaden na upaan na masakya rakta na madarindig di kulao ang nasika muda si kita nasibidang aminang hangka. Nagabe mbetang malia padu kapanganta pang rote payabaw lunta masio-sio padu kamaputa minang palitelindota ondang berkatang maparkitan numpa kamarintinan kang masesebalida pakamadambenan. Apa nalambi itandan naluk na nagatay kurula kasi dalo kanala sulakan limang kaliyo patibali limangkong kaparumpong rok kolamak meresado diong lemak pasaran tanan. Lau silaban ng kadakatang palambiran di may tamak rabutan lang lambing lepantasi bisara katang maupuran di may tamak kapunan nao kumatabi. Talang timbatang pun may maniburan na sorongan na sepudul di karamanik. Kasya batang lempan ni manilumpa-lumpa na bayanan sakwa di pamatua ondong mereka. Tibenan mabeko imani yung suleng kararata sorongan way lasu tiang basulipat imani yung isungan makarayang tabayan ng sakya di pamatana. La bilo sa natang palambi manipeta mammi di may tamak raputang ng tang padetet manilaktek sililian di may tamak kapunan nao. Belan na peta mammi miradu katula tapas saregayang lante-lantang karampuang boyo. Latek sililian miradu katapopes salirara lante kaisuman tomata ka lante garuga ampulembang. Ondong dakok tidakok mangka de mangka. Natang kalambi matamito maarabutal lang umpaw no po kido pa ukaran siyeleta. Natang padete matamito makapunan na umpaw nisun kido pa isuman sang kalamata. Mintu katang palambiran makalima na katang maupuran ang gatang di karatun na. Tang latalan mo tada madyong bating masolan asang tang latakang kanan mo maturuturin ang gamayri. Sangadin na. Ta sulema meresalu katibali gimang pasarandanan. Tasule ang kilalay kada nenek pepasan na todolota pumasalebong kadukadaw tang nganalangi tang narandan datuan suma. Gaun kada panglisuan na batara tang nadete tinaran bamba pena na kombong duka tang ponnoy langi kumarara tang sumpu batara. Ondong rasa kita tor rotalino targuturi yang nato genden mentau maka makam bantang lambi deon na. Ondong dia may kami tumbungan dan ada mati bang penangkara atau di tumbungan dan mati pandung ko ulelenan kita ada. Di bingay manibating dia bersulipat ni. Mario terramping modama sama suling bulan sama solanasan. Indra masolanasan mangatu gumba mangoretan katinaro maksud sora ringin yang kali kami songkok bola. Dakok pake dakok mangkake sumber katong konan bubuk bengkaunan na kamaran dena.
Tala sudah bangun bangunan kami nongkrong yang berbulan. Tonton hantar masalah lima latua rakyat kedua masa bayang langan bomba nasuruha. Dan naupa Pak masih nabuang rasa rakyat na Yesus Kristus. Tonton lata bayang telamban nenek lata berang lektor orang. Tak panarampo bangun banuang tetang tidak dalam tebe. Tonton tanah tias sopa butuh dia tak ada luar. Natanya kekaliran maya-maya suling bulan dalam lagi kambil santung sanarara kata ulan aku dirambat tua Riki lagi kabit ribu bulan bahkan jalan makaran kata ulan aku dirambat tua Roma lesona satung konang salam tema Allah ya matul kadang-kadang kamar jenang Bapak Ibu rombongan nasihat Bapak Ibu cakari depo rampa metang damari itu dun keborok lakang Bapak Buming Lolo kita rombongan kadang-kadang kamar jenang Bapak Andi rombongan na Bapak Angga cakari depo rampa medan damali tutun kaborok lakang Bapak Buming Lolo Sidaruk na katampunan ng kamaribilan na Bapak Alger rombongan na siya Bapak Alger borong rampa medan damali tutun kaborok lakang Bapak Laso Lolo Allah Sidaruk na katampunan ng kamaribilan na Bapak Adiel rombongan na siya Bapak Adiel tagari depo rampa medan damali tutun kaborok lakang Bapak Bungin Lolo Allah Sidaruk na katampunan ng kamaribilan na Neken rombongan na LP kadang-kadang kamaribilan na LP tagari depo rampa medan damali tutun kaborok lakang Bapak Bungin Lolo Allah kadang-kadang kamaribilan na LP tagari depo rampa medan damali tutun kaborok lakang Bapak Bungin Londong Allah Sidaruk na kadang-kadang kamaribilan na Bungin rombongan na Bungin tagari depo rampa medan damali tutun kaborok lakang Bapak Bungin Londong Allah Sidaruk na kadang-kadang kamaribilan na Pak Irsa rombongan na sa Pak Irsa Bebo rampa medan damali tutun kaborok lakang Bapak Bungin Londong Allah minto na rombongan rampa medan damali tutun kaborok lakang Bapak Bungin Londong Allah lamintang kilantang nomor 10 Sidaruk lantang nomor 10 Sidaruk na katangkonan kamaribilan na Nenek Aksan rombongan na sa Nenek Aksan tumaniten rampa utang tasikir makampan nuturing bulawan ni bukutang si Badera tutun maatang kian suruh Sidaruk na katangkonan kamaribilan na keluarga almarhum Nenek Lembang Bang Rorian rampa utang tasikir makampan nuturing bulawan ni bukutang si Badera tutun maatang kian suruh Sidaruk na katangkonan kamaribilan na keluarga na Ikoni rombongan na keluarga na Ikoni Patua Aleatun rampa untan tasikir makampan nuturing bulawan ni bukutang si Badera tutun maatang kian suruh Sidaruk na katangkonan kamaribilan na keluarga na Itira rombongan na keluarga na Itira Batualu rampa untan tasikir makampan nuturing bulawan ni bukutang si Badera tutun maatang kian suruh lain daki iban otomatis Sidaruk lantang natama Arapu mintu rarapu keturapa matang kian suruh latar ramarin tinggi indeye banu otomatis Sidaruk lantang natama Arapu Sidaruk na katongkonan kamaribilan na Bapak Cinda rombongan na si Bapak Cinda Wasponda rampa medan damali tutun kaborok lakang Bapak Marno Sidaruk na katongkonan kamaribilan na Ikembar rombongan na sa Ikembar Tangdan rampa medan damali tutun kaborok lakang Bapak Marno Sidaruk na katongkonan kamaribilan na Bapak Alger rombongan na Bapak Alger Borong rampa medan damali tutun kaborok lakang Bapak Marno Sidaruk na katongkonan kamaribilan na Ardi rombongan na sa Ardi batu Pumoripi Batualu rampa medan damali tutun kaborok lakang Mak Marno Sidaruk na katongkonan kamaribilan na Pak Irsa rombongan na sa Pak Irsa Sangala Abebo rampa medan damali tutun kaborok lakang Pak Marno Sidaruk na katongkonan kamaribilan na Bapak Santi rombongan na Bapak Santi Batualu rampa medan damali tutun kaborok lakang Bapak Marno Sidaruk na katongkonan kamaribilan na Bapak Alger rombongan na Bapak Alger Lampio rampa medan damali tutun kaborok lakang Bapak Lembang batu Bapak Marno mintu na to latar ramarinting juga alam lebar D alang lebar E lantang nomor 20 Sidaruk 30 misa Sidaruk na
katongkonan kamarintinan Bapak Alger, rombongan na Bapak Alger, Lampio, ram pemetan damali itu utun kaboro lako ram pemetan damali itu utun kaboro lako ni Rakuela. Sitaru na katongkonan kamarintinan keluarga almarhum Ambe Tapi, rombongan na keluarga almarhum Ambe Tapi Pasar Lama, ram pemetan damali itu utun kaboro lako anak otomatis. Allah indegi banadamate si darro lantang tama arapon. Si darro nakatongkonan kamarintinan na keluarga Nenek Tato. Rombongan na keluarga Nenek Tato Batualu. Ramba medan damali itu utun kaboro lako Mama Marno. Lamenta magilantang namro 20 saro lantang namro 30 misa. Rombongan na keluarga besar. Rombongan na keluarga besar Yayasan Eran Batu rombongan keluarga besar Yayasan Eran Sang Burimayana. Rambo medan damali dusun kaboro atau Ibu Lembang Salolo Batu Ibu Lembang Lampio. Lamenta magilantang nomor 20 sitaru 30 misa. Susi masangara kapagan tenang bulan tadi temani peteng kata mate raru kuna katongkonan unang karantang ke surut di tangan lindo saraka. Nana gua penting na tama Rabu Mario na tama kapunan na moy na sang kaburang pangan ridik si Dirolindo. Sama pelang barang bolu ridik si manta perupa. Liu duka buntu maligna sola tanete pak ranuan. Walau sesaat kita berjumpa, walau sejenak kita bersua, kiranya cukup menjadi penghiburan sekaligus menjadi kehormatan bagi segenap rumpun keluarga yang dirundung duka pada siang hari ini. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe toronindo toronambe mairi sampian garan tumandak panataran sangka idelantang taulabi binting panaluluan dadang palelen inde garu ga ampule pagi kota bet tabuk kayu lang musuling kararata takok karang talu dende sungan magaraita kaki biru perak lako tulinan mangka nampak ulang kita maharapi. Salurara salugo kuturang pulang ban nete mai raramakam bandung porongan ibu kutang sipyaderan tutun matang kian sur. Rarabu kurang pematang kian sur la sitiro kami papa ana Arnold sola pongkarito. Kutole tangkan suruk la sitiro kami papa ana Arnold sola pongkarito name patungna lako sabang marno batu kepala lembang salualo lambio la sitiro duga kami pongkarito na siapong wira. Kutole mempatuna lako pongmarno batu lako kepala lembang salualo lambio mempatu la sitiro kami pongkarito sola pongwira ya batu kepala bubung batu. Iya, depo salurara salubuku dalam moral di bahwa yang sambut tanda botun ada mede tongkonan kana tanda panasan katongkonan iya matu katongkonan kamarintinana Bapak Andre katongkonan kamarintinana si Bapak Andre tagari beko rampo tongkon mempatu male tutun kaboro lako Bapak Bungin Londong Allo lam petaro ke katongkonan batu mempasun di kamarintinan lamentama ki lantang nomor 10 si taro lantang nomor 10 talo lagi gua susi mo demesang arara taban antanan bulawan talangan kirodongan ido mede tongkonan kada namintu napainan kaluang taram potongkon tutun sedikanan labda salon nabating kalung lala na Mario langan diti mamang puro lolong di rande ma otang kelesuan gumaden na sa upa na teme katongkonan talasung puro lolong na lauku bendaunan na salamat labo kita to ram potongkon. Ya, susi mutawala ko kita solana sangku moko tipalempe mo batun na Allah tipalebang mo pandaruma to pawangan nalambi masala weran adeti masalente peralan latanay runde nambulo itu ada nama parudusan apa susi moto man kamu kan mak puduk keran dan pura makan mak ilato ke diri lakote mai langit kadua ilakote mai batara kendek langan ki kemudian patera rabuku tu latama domai
dari laka pertama modolo nama Dokoto tapatengkai tuada mak karudusan. Tontong masyadir buku tumeng kalamai telantang karampuan boyo tatok tong aduga mak berang itu kita napal pasak ke batang adikaleta Allah tumeter kote raruguna kamarintinan dia matu rombonganna nek bunga keras siki makula rombonganna nek dia parinding dende rombonganna Bapak Astin parinding dende rombonganna Nenek Arno parinding dende rombonganna Bapak Cinda parinding dende rombonganna Bapak Rian Tanete Kalembang rombonganna Bapak Dia Mbak Lele rombonganna keluarga Bapak Olga Karasik rombonganna Bapak Rian Samarinda Kalimantan Timur rombonganna Bapak Yosi Tondon Makale rombonganna Pak Deni Tokesan rombonganna Bapak Lisa Singke Pangrante. Iya ya nasa mo to kita rarabuko la tumeng karokote katongkonan lante Allah totemo. Iya tabe ta karingan nama batang adikaleta ta ke diran ta kara kasang ke diran kumombong sang tiang karan. Oke, kita menunggu rombongan berikutnya.
Di bumbungang galang datang dohulawan tundang temamalan tekang ngana dondogo meru yang kaboro ilan tekale pangale tundang temama lakoba wana lembang meru yang kaboro lako pintu tuanna koli para na purungo unggaraga sangkederan na kumombong sang tiangka tiroi lako tungka pata bayi mata tae mopa derupana tangti kilang bantarisan anak pengelola sangka pengosoran dodi langit pak tendeng seleng siren tiumba batu rupana kenden pantarisan makaraengna pantarana kena inde padanga dua balo pangloloana inde kalebu patula paran inde lilina annam botona dikente doke mario nagararaga huliang masabu si ayo kalamba alendo tamate kamarintinan silo lebarana mengkarapa tamatera rukna katongkonan taruku turiangna tudi potandu tatakna pada ngarisan Allah dipo pala sama kadina wasetan anak tondo toma aduang sadu toma kalau simisangan serehala benanian tiumba padang rito kisah nelindo tampara pakna tasidi batu rupana gaya ngadiar ruhna tongkonan sarabang di beang lakna esunan bakalan doan pantara nakana todo padang tipas sare gaya ngatiam palen doti langi tipalili bulu londong bala batu bendar rara pangrempak rante bulan pantara nakana todo kumpulu malabi padang di perangian kumpuin kok bulan padang di lekke lilina bamba sang pulau bisa bulana tiumba padang ribarindingi dolo tarik tikuran danna padang ridende taruhu bulanna mak di kamu ane iyo sumanikna datu muane bonggai napo tungkasanganna kata paname lindo tampara pakna kasitu batu rupanna tanda kata si poran dana manda si benteng tang tieba si pepabun tuan ranu si potane teka borok to si poran dana manda si benteng tang tieba tulu malabi saluterio umpoing kol bulan salu alam-alam tiumba padang riba lele bata-bata mengkarakpa damai padang rindu singkip lindo tampara pakna tasaki batu rupanna tali surarak nalepungan bulan bombong bulanna tanah matarik kalau tiumba padang ritondon pagabangeng karak payong may tarik tikuran dan na padang rima akale lilikna basekakanna tanlu lembangna pagana tongkon batu rupanna pantarisan makaraengna pantaranakna padang ri Kalimantan pak den dena bambana Borneo padang naria kada si turu lante lilina padang di Indonesia na karana misabunanna lante tarik tikuran danna tondega di Nusantara di beru susu kepali surarana padang di Indonesia di bekatonan bombong bulan nadaenan di Nusantara laku padang ri Kalimantan ibu kota negara sahaburan Maluten Tommi kede diumai tommi lambang sambali mai tang mataku ko kalimi kang magian totondon to batangani mara bidau salebu malu bidau gaun umpo pani angin umpo lente kita lumpur anta dio namai saung tanganah lalam tatalam di polek to dio padang di mangkas
taun dedeng to diyo bambana gua kapagaru kamalayan tabana tagagedelan umno lagi bambana marusali rekula endekan umpulam banang parang dibuhi angkasa diyo na may sauntang nga nalalang tatalam dutuleng tolaw katonan padang pero pintu liya tatun ko na dua bong tigidayan na taluto ko na bambapu nga tungkasangan na kanay torro melayo unisumma liya Donya Mesia paduka na puta mena palitelin beta apataro kamalayang tabana takagederan tongkalam di pele lupa padang detongkonan bamba tangi detalam di malimongan taratui pangalile bulin na puwa pasumba tanga ditirona nalilin tangan awasay na simba tangan alaboy apalata patumbari dukalata dua dia pari minduti sambolagi narande tanah kalua taiki dukana salauran nalendai bisigi sunga tapo sunga bentang ke arari pena tapo pena makbulo podong puang matumpak dengan ni puang matun nalasulay sangan na puang ladi pudi ladi pakalabi limbong komediong tubalaran nampak nakamarintinan tasik mo komediong rantean tuyum nakamadandenan lata na isitiro lindo taro bulan nate inde daw lalang tumanda padaw te tangana sondong pintim padaw te tikutamben na manang ngabanua la sitirunde taro bulan na belan na marasa monggaraga sangki aderan kumombong sangat tiang karan laum palimbong kapuran pangan roposuleng karara atalam petasik inde doleran mambu atas kadong isuan makarangeta la tatari madi yung taruno sitam mula tagala apa paraya di ngorak kasih taduan papapakan nalong palimbong kada sangat kukumo karampuan tasola nasang kakendenan talindo marilangan kitinang makbulilong kirande mautang kidesuan di parandang matalo tangpuka
我等下没到啊，说了下面。Nyaman na mula dito bandera-bandera. Oke. Boleh saya la sombra, ¿no? Dale, Ricky. Ano beli pasti balik kita yung. Ano iyo? Iyo. Diyak ka de ano lo. Pasangan ka mo. Hindi ko ba dito sa ko. Saro kita lang dito. Sa sini iya iya. Satu. Balik. Balik. Mau dia mana dale? Mau dia. Iya mau teh. Tahu yang aku bahas. 1, 2, 3. Masih dari. Tuh di foto tidak so. Oh, sushi mo daw. Sushi mo daw. Ulun naman ka. Ulun naman ka. Ayo, nih, kalau mau. Sampai kami tuan yang mau. Arahan. Formasi. Iya, sampai. Iya, nama mengen kayak kira ko. Yo gimana nih lu? Iya. Gara gitu arahan yung may na di. Ya kamu kumayo to keren-keren dulu. Sekarang nih yung dulu. Enak. Kira mana mana dipakai dengan. Salah kira. Salah. Ah, sushi tahu nak kira kanan. Kanan di sini. Sushi tahu. Juga lang negeri itu. Itu yang Tiba.
Nyamuk pengasih dong untuk balik. Yung Victoria, ini tinggal kamu tinggal. No, iya, minta sumbang pemilu. Iya. Dekemte. Ah, sana. Sandal ayam. Hindi pa komisi di. Civil ini nih. Bimi. Kataman PC po na niya. Bilang dari lagu kita berharap kita pondok lagu lagu manggung akhirnya kemurangan terongkona tangkap mulai diambil pak dalam tapalangan di depan kewajiban oh ya di para guna nomor bisa di para orang itu. Ya, kamu kenapa nak ada di, ya. Sini kami minta maaf tadi. Yang kamar mati. Tepat. Ya.
Ya. Mga modasyon untuk po nasa palubas ng langkay daw ito ni Nena. Dako pito. Ya. Pakai lagi. Ada sapu jangan itu lalang. Pele. Awas. Tahan dulu. Ya. Taruh tangan ke tembok ko. Taruh tembok ke sini. Hati-hati kamu. Ya, pele. Ayo, para tiga lihat tulun na. Ulun na tinggal saya. Ulun na lah dulu. Sini Pak, kembali lako. Lagi. Ya, mantap. Apa aja kamu kasih sudah. Oke deh. Ya tembok ke sini, sarang-sarang laki timur. Lobok ke sini, timur. Lobok ke sini. Bola ke timur. Ya, mantap. Ada tutuna dulu ya. Tutuna ini petarungnya lebih tutuna. Tabe. Ya. Ya tutuna itu, ada lagi tutuna itu. Ya. Tutup buka di tutup. Telarat ya. Alamak, kita lihat kan sudah pemilihan. Boleh dulu. Kita kerja. Iyo, yan na Torromero mado. Dio may parang manasya to parengit. Lante tondok makalima lante lili anang botona. Mapesyo mikito na di tina pampakolong na tepatuan lang.
Ya, terus mahal kita masuk nasang. Baik na tipa lebih sulit untuk lo. Tadi mau tamu ko pa susi mo untuk ada. Nakapatay dulu kay patuan tamani kumande. Dengan catatan to kamu to lamba atai. Lamos kesepakatan kumua itu pating goromi. Lana sa keluarga sulit 150. Susi itu kesepakatan. Kupatar rubi. Oh, susi to kita to lalantang na. Ani datang masalah ke sangat sama itu sangat yogi supaya na marah kita saran pokok. Tengok pokok. Kutole pito tola masyarakat tangat salambana belum na Anda Rembon Bapak Arista Ole Pak Ogi Pak Ade Pak Lisa Pak Epra Pak Indra Pak Teteng Pak Gian. Jadi yang asal tu lagu tira lantang ada ko, tak boleh tira ke, ini tu saya alan, baik para tu terus semangat. Dalam marah aku. Baik, masuk di bang itu 150 lah, satu kulina. 200 woi, 200 kulina. Sesudah berada kali tek kini 150. 200 woi. 25. Jadi 200 sekarang perlu ya. 150. Jadi bang mau bayar. Banyak kosmetanya di sini. Al Kitchen. Jelas gambarnya bos. Jaringan may korus anda tu. Mau hari anda anda.
Di bagian kata nasiman penduan teleroko suleng kararata angka natur di popak buntuan rano di potani tekasal legomai bak banalembang di mepen tutuan itu angka parugo gulawan na pare-pare nangka lolosukan daure na pasasaran puyo tonene di tumpuiran na di kala apakatan kapelalan na kewen dan ibu mana kautunan na isalito na samara bisara labir ka kaki kalian menggandeng lang murah tanpa yang siar umpul pemerintah siroro tumara sampai sayo kalambak si barung baranak nataranak te garuga ang pulembang desa disangka di dalandang paleleang kumua sundung sang mulau ngiran maseseba di dasang lenteng pilanan rokko suleng kararata maka lima anak ibu sundung meki isi pakatan atoro si perak daun isi diong tarung silang diang rangka si tadoannya maka lima anak talangan si pamatua induk si pamanu karurungan diong sang pelambaran bolu diong sang kaburan pangan nadi pola bayu sile na dodosang kalama na kelangan makan mga kukumbak mangoretan na tinaran diong riwan malabi ikan kemudian di manik katang palambiran limpong rokko suling kararat dati may katang paupuran kasi rokko riwan malabi ikan masolan asang antangan mungkin batang pun wasile na sepo pundung narik kita si matang limpang kaliling na sile na sapa di karamani natoro pakon lumbo kok dewa tengah dikalitan yang ipatan dewa kak natang akadobong ang randang dipuruk kita maktun dumali semudara tong kabukan lento na dilaki na dikomentu ng katang palambiran katang paupuran di kuwala di kasaban ni madiyong bakting takang kanan ni matupe inawa sanga din natapatoro melong bang ikalando na buntu tapalangan ni layo na tanete namanda sambu katun na bintintang akarun na kasikasar tamatang nanalangin tuntong na si panglolo ang tamapararaan na batala pagkumulin na si upang takuupak palaya tapupalaya na kung maturutang kanalangi kung asang patulalikan lumasuanggan ito punganan laumpur akiway sang pindan ng pipik kita natak sang gori-gori ta tuntong masak kay mairi mga dinding masulang asang tuntong si papa buntuan rano nene si potanete kasale tuntong sirang dan manda nene si potampo matoto na kede tuwalo pada kede tuwata langan bulan pada langan parayanta
langang laung kalau tangan alangi reke lau sepak lindo na bulan. Lagi buat tabe tapatan rampak motali ngaduan tasolana sangta paridan maya-maya pilih paberang kita kilangan laung gendang dan gayangi sangarara tada bedutang kadang-kadang gila nyegla potok segi bulawan di bagian tanan bulawan tada ude pamituana baulelean. Iya matu katongkonan kamarintinan na nenek siane dia nek dian parinding dede tu rambut tongkon membantu lako Chandra ada katongkonan kamarintinan na Papa Asti Papa Nastin parinding dede rambut tongkon membantu lako Chandra ada katongkonan kamarintinan na sia nenek Arno parinding dede rambut tongkon membantu lako Chandra ada. Si tarukna katongkonan kamarintinan na Papa Linda parinding dende rambo tongkon membatu lako Chandra ada katongkonan kamarintinan na Papa Riang tanite Kalembang rambo tongkon membatu lako Chandra ada katongkonan kamarintinan na Papa Dia Mbak Lele rambo tongkon membatu lako Chandra ada katongkonan kamarintinan na Papa Lisa Singki Pangrante rampo tongkon membantu lago sia Chandra ada mindu na rombongan rampo tongkon membantu matli tutun kaboro lago Chandra ada lau pataro katongkonan lende gomi alang letter D alang letter E lantang 10 apa sitaro 10 kasera kutole pamindu na to nampataro katongkonan lalangan alang letter D, alang letter E, lantang 10 apa 10 kasira. Si taruna katongkonan kamarintinan na keluarga Papa Olga, keluarga si Papa na Olga damay karasik, rampo tongkon membantu lago siya Papa Marno, katongkonan kamarintinan na Papa Rian yung may Samarinda Kaltim, rampo tongkon membantu lago si Papa Namarno, katongkonan kamarintinan na Papa Yosi Tondon Magale, rampo tongkon membantu Lagos si Baba Namarno katongkonan kamarintinan na Pak Deni yung may tukisan rampotong kumipatu Lagos si Baba Namarno mindu na rombongan rampotong kumipatu bali tutun kaboro Lagos si Baba Namarno lau pataro katongkonan lendo kumi alang letter D alang letter E lamtan nomor 20 si taro lamtan 30 misa si taruna katongkonan kamarintinan na sa nebunga karasik magula rampong tanah nasib kira lama kampan nonton yang pulang ibu kutang sebenarnya dan turun mau tanggian suruh lalu mataro ketongkonan lain depan marintin katongkonan kamarintinan Mama Jebri untuk kadasil rampotong kami patu lagu siapa elo lalu mataro ketongkonan lalu tamatan 20 misa katongkonan kamarintinan Nenek Delta untuk kadasil rampotong kami patu lagu siapa Papa Elo lampatan ketongkonan lalu tamatan 20 si taruh 30 misa lagi kurang susu bersama rata mengatakan mulawantang nalambiran tapi puluh kita ketongkonan kanan ada tiap kali penalina kita depan itu anak paulalian yang gua tabe dan ia manita may sangar rata bagantanan mulawantang tanda botong tar ka pempatuan tar katang maleso lidan tawatangin aduwata lagi gua tabe takaringan kaleta tarampon dia kerja protokol tapakaloloy nama seruting dan tujuh nama nandaran Bulawanta. Nah kami karena tu mak rabutal langsung bukudu nang kata mak kaponan nao kumua. Mintu na painan kalua taram potong kontu tun sedikana lam tersalun nabating kalau lala na Mario. Langan kiti bang mak bulololong kinan lema utang kelesuan kemudian nauka. Nyata megatong konanta langsung bulolong na lauku pendaunanna. Naki gua tabe laku kita tumanda palam telam tangkarampuan boyo kaisuman tumataka ki gua tabe. Ta bukay ulang masuleng kararata ta ti birubela lako inam tumangka di papatuan ki diyo padako tamane pasumpulolok na paubu pendaunan na tu diyo na katongkonam ta salama lako kita to rampotongkon. Yo, la susi tolak kita sudah nasak kumoko dalam biatuna la tangan pamutu muntri batang kaleta. Biar nanti bisa nabok-bok, dia tinggal yota.
lako majelis gereja Bateyu pendeta tarik nantaki doro lantai samaya Burana Padang. Tabe la kotoran nambe sia toran indo. Tabe la kotoran paaranwanan to pareni. Sia la kita mintu masalah nasan tu maadiren lante tongkonan bamba. Saka tulana pomatoto na batang kaleta ulen di rapu. Dolo la tatarima mai komita pa tunduan sembayang. Si sola mintu rapu lante tongkonan bamba. Kirampo umpel lambi kami o ambek mama selang suruga belana koromaleso tujuana pak tunduan mi panganta mi sia pak kaboro milako kami mastola nasang unantakan untundikan lante sang tang alo lendukna kini unangkaran itu tujuana sarak lan inan yete si tetena tujuana tanda mali tanda kaboro lakote ambek batu nenek tupura umpakaboro kan siaki pakaboro solanasang nalam atu yate opuang sak atulana pomatoto na batang kaleki ulendui rapu la kita rima situang kurang sumanga den naupan na ulendui tekande siawai ma di lompa butuan kan utama totoran baru ang kitontong matoto unangkaran itu jona sar alan inan yate sia tontong matoto umpudi pakala di jona sangami lako mintu rapu sia te may lima tumata at ungkaran ni kamu kira wala tontong lompas saki solnasa denopan niya tu berkat ni ya tu papasakeni tontong nasakan si taruna katongkonan kilante alo patemo saya ko di pasule lako tong parapaan ate ambe batu nenek di pakaboro isorong tamalis ni supalami opuang kumuah kamu kira nolong nantakan long tunduikan long pasitoyangan kan dia memang rupa-rupa sakalangan dan nopannya di panata melo si turuk kuasa sia kamu totoran di dia mikaleni meyaki opu tu dia nakatongkonan kilante awoyate la corona lante tongkonan la sulenna la inan lo maling kalamam oto batu nolak kendaraan kamu kirangan lo pada lo nantakan sonasan kilingkan di teka tuang si tuang kuasa sia kama kotoran ni lasangan na puang kipon Yesu kirompo mas sembayang amin. Amin ya. Iya, cuma kita sarasan kelas sampah paraya ibu pendeta makannya kaki lantai samaya Oke guys, kita Burana Padang. istirahat dulu ya. Aduh, tengah di alium mati. Ini sudah 3 jam ini saya lalu-lalang ke sana kemari. Sangat lapar. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Kita istirahat dulu ya. Terima kasih yang sudah nonton, sudah komen, like, dan share. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Tetap di Sanggala TV. Oke.